megalayapost.news. Na arsi kenti jong kajing wat paiba ke baklem sange na ke benta ban lap no ya uba ibi no sili urang ba ubal na jerong kajing king hayosir hakwa amtro hande hadu mta palap setia kata nadu ba ulhap po kawa nadu kajan mit jong kesing blay ha kajing sisa kajing wat yo urang ba kladei nadu ke por bo hap apo te kawa hendre kajing wat ke bala kampun paiba bat ke bala don kat lang bat ki bot pulit kade hinin kesinin kong bat menta kesing baar ha ke bali i baki paiba na kesno umtasor lemi pajba kata nadu kirang ba kisamla bat ilok kemi hadu bal tho e kani khubor lap ya kemet jong te rong ba wat habali i ba kiri rong ba nak snong tesor bat khamtam itu ki banang ha ka ban ngam kila tres tom banwat yau te rong ba ha bakren halor kete ke jingi wat pajba yau te rong ba uba armukim rong ba snong tesor ula ai ke jing khublei ya ki ba nong snong ka tesor ya ke snong saiden bat kumju ru ya ki bot pulit ka riboy ki bala sim khalem banwat yau te rong ba đây đây hôm thăm lại bần lẹ lẹ gì buồn gì aku mau mak senang masuk beli ya kita tak masuk senang juga senang tasor berkunjuru ya ki senang juga senang saiden lalu ki nukit kamu senang juga senang saiden ru i bakila harap kini kajian dia jihad nonggu rumah juga senang jini sebelum aku beli kerpang ya senang saiden harap ini Kemjuru ya kita bak masuk senang jungi kita lay tristom nadu kamit siblay menin mat haduk mentah siru di nakaliang sunga aku mermak senang ngasuba oit nakaliang ka polis departemen kila ayale kabalha menirap ini nrai haduk mentah yang palap ya kamet jungi rong ba dikum nakaliang kumta nakaliang jong ni senang ikepat ka polis departemen menirap ini bantau kila klenti kenang ma ni ngila pan siam no ikni kamet yo di pak namar kum kasno he ngiso bangi dang sa ka umdum namar ba nyem palap mo kamet yo ni nampak megalayapost.news.